Iba senusur nah matawarya enggo kamar belas karina anak berusi pemeran anak beruminte risi ngukuri bagi peyanak berujabu karinana ijah ibas perjumpana tawarina sekalendang enggo mendasi taruhkan Bapak tarigan mergana rasnande berusempiring bagai pesi piak permendu seninandu si karena berutarigan dube kurumah nasi baru arpengang karpenggejap kami tarigan meragana asa gagak pemetah hendusili enggo miku sekenduna tang layar kami kalimbu bundu malam megah kalukur kami natap kinir sadan nari hendu maka ngarak kal ngekepei pretenden para anak sintuan rubei rikut kena para anak sin tengah kendai bagai pebru ginting dai ngarak ngepretenden nandai melkada itni naukur kami maka bagai nandai brand tading giakam tading ngarak pudi ersa ada ari kendura seninan dun termei rekod permendu termei mar parmerap karina ingan cibal turang duai ras permen duai li tanah Depok tanah dan tanah Bijai kamtang ding tanah gunung sayang kam kange pagi ingan kata tenak sangkep ngeluh maka pagi dalan dulu ngikut teman dosa dadaladan gelah ulah pagi juru tarigan mergana simar parmerap mejuak juwah kam karinana bagi persadana ari hendu waris kalenda bagi kahlak persadana ukur sebab ini nandai tarigan mergana adi bas panggung kalimbu bundai pang kami ridor kalimbubu adi pas panggung due pangka nge kami ru tang anak bru kami nina tarigan mergana ulih latih due kurumah kami tarigan mergana terem dengak kalanak kami sing udang-udang bagi kami pesifat tabiatna litkang tengah jabu kami bagai nina tarigan mergane nande tigan karina sebab tarigan mergane siugapa nape kamanak brune terlalu kencang amin gia mangun nande tigan kena perut tarigane katakan kahlak mawar berduri maka bagaimana tiganku
kain nina tarigan margane ulah pagi itogan kena apa silit dengan simpo kena lagi ilah pagi buru tarigane adi masin dengan pagi sire iketep kena masin kange pagi kata ke naman tarigan margane adi rimbangkan tarigan margana gelah jumpa jambor kita pagi nina tarigan margane iya kape pagi ngadang kini kerin kene labodali nadetigan ugakin mamatiganku malah kilah babandu tarigan margana percakap longgar biar kap aku mamatigan sebab kam tarigan margane terberi tarigan Sumatera turang adi rimbangkan anak berwe ulah pagi babandu tarigan Sumatera due gelak pula pagi latih anak berwe karina daki-daki tengah jabun due bagem nande tiga mawar berduri kampe karina mejuak-juak nande tiganku bagem karena katangku endarirang ninarirang gumpari meruah-ruah kari siregi-regi sirang kalgia kita kari gelak mejuak-juak kita kari nasi magi-magi dikit man kamu sir jabatan kami gelah kami banci si salaman aturkan dulu laguna sinuan bulu desari nembah sinuan bulu tersentapi kami manbanu mamadian tersentapi kami manbanu pemberang rikut nembah jari 10 rikut nembah jari 10 alo ale didik 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 turah didik 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 si didik didik turah si gole rampapanane si gole ram kusuanakeun siri momu kur turang kusuanakeun siri momu kur turang kusemekeun di babo babo paya kune latih ke pagi siang kabrukur detigan kune latih ke pagi siang kabrukur detigan pulung bagi dange panggung angkat terakam pulung bagi dange panggung angkat terakam alo alaikum didik 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 turah
menkampung kalimu kami. Ada kita kam kebekan ose anak berudu. Babasi bukanu. Lebih menanu kam kalimu kami terikan mereka nanti. Babasi kam surut kuingan nu kelah bukana ose du. Babasi lapara. Isi kena sirde na brue. Langsung saja. Arahkan purtarikan. Ya terapkan. Mundur. Kita nak beru talagi sekonen juga. Kita nak berudah, mana boleh serende lanai? Hah? Lanai? Ya bukui. Iya, bujur ni kami menbadu. Salami palwe, mami dua salami. Wah, kami rengak ke rumah mami ni du. Iya, uga abis kita nak berukor kedua men mabage. Nanai boleh.